nafashe ikinga ari umugara ngoroje hanyuma nshitse mu rubirizi naringize isanganya ariko ukuntu narindiriye nkorokere hasi Imana yandokoye sinigeze ngo hasi ahubwo haje hagwa hasi umumvuri narifise mu ntoki hanyuma umaze kugwa hasi haca hasi yasi kirawufinyora nukuri ndashimira Imana cyane ukuntu Imana yandinze ikanzitira kumbura ubusimba nkiriho mba namaze gupfa nabo twari kumwe bari nyuma kubera twari ko tuza n'amaguru cyangwa umuntu anyunguruza cyangwa umwana umwe kumbura umwe abana baba basigaye ari gupfubyi mumera amashi umwami wacu wose umumvuri niwe wabaye ikimazi birasigurika ko iyo aza kwikubita hasi iyo yagonze umumvuri niba yamugonze tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana irafise marayika atabara abayo Imana ishimwe amen ego je ndabishimbuka ijambo cyo bari rimwe kubera umusazo ni mushitsi kandi umushitsi ko tagakuza hajya tubashi ukuvuga rero n'umuntu yari yazanye agiye mushikaje cyangwa avuka mu Kayanza vuga Imana yakoze Imana yakoze no kuva mu munsi wa Dimashi cyewe naraje hanyuma rero pastori ariwe wewe nakubonye tujijabo ku munsi wa Dimashi hazoba hari ibintu bishasha bikomeye cyane aba bose bafunzwe bazofungura icyo jambo ndaryumviriza numva feri sawa hanyuma nshitse muhira ndaguma mu buzima bwa misi yose buhoro buhoro niho hagize ku munsi wa kane nagiye mbona message mu telefone ati mbega umenya ko umwe mwene wanyu yatashe ari muhira batumba mu Kayanza yarasanzwe afungiwe mu Mpimba Ngozi haba Mungu twari twavuze ko hari abantu bafunguwe mu Mpimba nyene Mungu twari twavuze ko hari abantu bafunguwe batashe Imana yakoze rero inyuma y'ijambo iratangiye gusohoza n'ubu kubundi wa Mungu iyi ndwihera bariko baramurabakira Mushimira Imana aho wahejeje message ikomeye twayumvise Amen. Amen. Ndashimira Imana ko yafashije wa Mungu twigishije ijambo rivuga ko Imana yacu si y'amajambo ariko ni Imana y'ubushobozi. Imana yarakoze harabaye abantu bambaye ntambamye urugendo rw'umwana wanje barashira muri bitahe barashira ku YouTube barabisambaza baravuga ngo ugiye kugenda bari bamutangiye ariko bakoresheje amajambo n'amahera muri amasengesho yaragiye kandi yarashitse Imana nishimye. Amen. Nuko Imana kuwa kane mu gatondo najyaga muri burakeye ariko Satani ategura ibikomeye ku mugoroba imodoka yari yarandungije ku mugoroba ntashe iranta nko ku metero zirenga 8 ukuvuga nisanze ndi mu bitaro barangaye kandi bantaje namenye shika muri wa karere atavyozi nagiye ucucubwenge cyangwa kugira ubwenge madame ariko aransengera urumva yuko abagiriho umba nibereye muri morgue Imana yarakuze kumera amashi umwana wacu Yesu Kristo ubwo n'ubushobozi budasanzwe bw'Imana Yesu ashimwe tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu amana yo gushima Imana naje gushima yuko Imana yampaye akazi banari nkiri muri stage ariko inyuma yuko dukora ikibazo Imana yagize warimo Imana yakonfirme rero nyuma y'ijambo ryari hakishije ibintu bikoze mu bandi zohemba kwezi nikwahera wese ugushima kwanje Imana ibaroshye. Amen. Kuva ku itariki imwe twavuze ko twitanze Shetani twitanze abadayimoni bose muri burakeye iminsi yose mu gatondo dusenga Imana dukuraho impemu mbi z'impfu ku mpera z'umwaka twabwiye Shetani ishengero ry'Imana nta muntu n'umwe tuzobura kubw'urupfu rw'impanuka abamarayika baze bategura ibitego kandi bari kubikorwa kandi bariko barakora turiko turabona impano y'abantu Imana yatabaye mu ishengero ry'Imana uzopfa hageze udapfuye ukenyutse ku bwa Shetani mu izina rya Yesu
Yesu yashimwe umwira amashimwe Imana yakwiye ashimira ko Imana yagiye ubuzima ikindi shimira ko Imana no kwimana yaduhaye umwungere mwiza Imana imuhezagire cyane ikindi shimira ko Imana ku munsi wa kane bene data bigiye gutangira Imana izomuhezagira ku munsi wa kane nagize akantu ntangira igikorwa cy'iradiyo mvuye ngaha ari ntashe naciye mbona umuntu abaye ibintu bisekanti ni ugendera ko igura isano ubwo n'ukuru bw'Imana ndashimira Imana kandi yampaye mfasha muri kino kibanza bakunda gusenga yubaha Imana bamwitagiye cyane amen yari yaragusengeye mon frère yaragusengeye wavuye mu isengero inyuma y'abahungu bane bamubenze bane ahubwo bamuhebye no gusaba basabye urubanza rumwe rugapfa hahisigaye indwi ageze hano yavuze ataha rero ndafashe hajya wowe warafashwe uri mu masengesho warafashwe abo warafashwe sijya y'ejo kuwa gatandatu ndabarambika ku biganza wowe wavuye mu masengesho abangaba nibo barujemo ntibasubire turabe abari ntibasubire bamubuze data ari mu kibanza kiri mu bushobozi amen nanjye gushima Imana yadukoreye ibikomeye mu muryango Satani yateguye ibitero byaturondera nk'umuryango wose ngo dufunge ariko Imana yatwimenye Yesu nashimwe byabaye ibintu birebire gushika naho umwe mu bo tubana bashoboye kumufunga yaramaze nko hafi y'ibiri ariko dimanche hajya umwungera avuga ati abantu barekuwe kuwa mbere Imana yacimurekura muhere Imana amashyi ntabwo murababona uku kwezi kurahera n'ukwezi gutangura mwakira bari mu mugasho kuko Imana inyuma y'ijambo ryayo hari ubushobozi bwo gufungura uku kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 murababona baje ku bwinshi baratashe amen naje nje gushima Imana ko abapapa bane bavugana papa bahora mu ntumba kuwa kabiri mvuye hano ijambo ryo kwa Mungu nashemanje nagiye mbona amafoto ane kuko wanje ayambukiye ku mubanyi wanje acambwira ngo yarabaye amafoto ngo uzoshe ugenda ushinga intange Imana yo mwijuru ntabwo amen Imana ikira koma cyayo bane bose bari mu mpimba kuwa kabiri baratashe nitabivuze kuwa Mungu se na pato Haleluya amen tunaje gushima Imana yankora ibitangaza bikomeye nari mfise ikibanza caga ndavuga ko bagumuvuga ati caga inyubako je ndavuga ati kino kibanza caje nyine mu Gisuguma nkuko wabivuze uwo muntu arambwira ati arahava ndagisengera arambwira ati ngo twumvikane ndagenda twumvikana abwira amafaranga je ntumva n'ubugingo bwanje ko none yabona ntarayakubita ijisho karavuga ati jewe cyo kibanza ko ariko kose nzogisengera ko gusenga guhindura ndagisugumisha inyubako ndagisuguma uko wavuga rwose tutange kuva ku byawe nta gikimazi usuguma ico kibanza ko tutegenda muri cya kibanza nyuma y'ikuvuga atahano ni kwanje wa muntu Imana iramubuza amahoro abantu barabuzanira amafaranga ashaka aravuga ati ico kibanza ngiye njambaye haragira igihe narantuma ko tumvikana birananirana kwa Mungu kwa kuvuga ati tugire kwa Mungu wose tuvuye gusenga avuye ngaha acaranyumako ngiye cya kibanza cyavuga ati ngo twumvikane aca mpano dukaba ndamugereka amahera Imana ishimire cyo kwitangira ikibanza kandi natwe tutenzo gutanga ubu rero waragisugumye kiri mu biganza byawe kiri mu biganza byawe ariko Mana uyu munsi sasa turasuguma Yeriko zari imbere yawe ariko bishaje no kuri kose amen nanjye ndashima Imana ko idishishikara kungirira ariko no munsi ngoma mvuge mbiri yangiye muri none ariko umunsi wa gatatu je gusenga nirukambi n'uwo tubana yansohoye ambwira yuko ntasubira gutaha mu nzu yiwe kandi atari bwibata yo yubatse cyandaza baca bavuga yuko twokorera Imana hajya ahantu hagomba kubaka nanje cavuga ati reka ngorere Imana nuko sanze ngwara reka ngorere Imana kuko naho nta shigira hanze ati reka ngumenga
nkorera imana ngaha ndaguma ngaha ndayikorera ndemera yamana umufuko w'ibivu w'umusenyi mvuga ati ngaho ko biri kose umunsi ndawuheza mugabo ndi imbere y'imana ndiko ndakora ndazi yuko ari igitangaza kunkorera n'inataha maze gutaha nshitse muhira nsanga wa muhungu yavuye agize ati ngaha ibyo navuze ntiwinjira n'ibyo nyene ndarira imana ndavuga ati mana none mvuye kugukorera andaze hanze kandi ndare n'inzara ngiye ahantu maze umwanya yansohoye nza numva telefone ahantu narindi arandondera ngo mubwire ngo nakaze hano avuga jewe ndagenda cyasanga yacomze ati ngaha asha yamagire gute ndaburya ku mandara hanze mugabo nanjye umuntu ariho yakwiyamagariye yacombye wategerezwa kumutegetse uwateje kuburya yego cyanamubaza ati none nsohoke bimeze gute acambwira ngo yango nuryame ngo nta kibazo rero uwo munsi naraye mu nzu kuko gukorera imana kandi ngaburirwa kubwo gukorera imana dukomere amashyi mwake amen amen ikintu cya mbere imana nubwo yanyujije kugendana n'abakobwa kandi bubatse kigira kabiri ariko uracyakunze wamugarura yariye hindukiza ibyiyumviro hano mu minsi yemeze kurusha muceceke mureke gusakuza ceceka mukurikira kigira kabiri icya mbere ni igice icya mbere imana yarangijije kugendana n'abakobwa kandi bubatse dukomere amashyi umwami kuko ubushobozi bw'amasengesho kigira kabiri imana yarangaruye urukundo ku mudamu wanje ku kubana wanjye dukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo ibyo ni ibintu bikomeye cyane kigira gatatu nuko imana yansubije ingabirano yo gusenga ko narahevye gusenga icyo ni ikintu gikomeye cyane kigira kane imana yarangijije umudayimoni ko nari mfise intego yo gutandukana n'umudamu wanje amaze kuza muri iri shingiro ariko ubu byarahetse ahubwo wasanze ariho watabaniwe nawe amen kongera amashyi umwami Yesu kigira kane agomba nshima imana ko yanyijije gukorera abantu ikamba gukora nikorera imana ishimwe amen icyanyuma nagomba nshimira imana ko yatunganije gushasha akazi k'iwanje nkaba ndo umwanya wo kuza mu masengesho amen ibintu bitandatu bifatika ibyo bifatika ibyo kabisa si ugukora kw'imana twongere tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu amen Ndayimoni ko nipfitse radio, ndarimbira yuko noriga cyangwa
agakwavu arindira ko yopfa arindira ko yobarwa yoribwa arindira ko yozungururwa ngo birara kubera iki yagumye yumviriza iradiyo reka hajya bahanga ubushobozi buriko buramutabara bahanga ubushobozi bujana uravuka wapfuye navyumvise subiramo ako kantu kandi ari indirimbo ibanza bariko baravuga ijambo ry'Imana iyo ndirimbo ni wakanira ryari wegeze kwishyiramo urayikiriza ivuga ngo nta hantu iyo Imana ndirimbo ijya ndirimbo nuko murayimbo kavuga amabohero ntabwo mwibwira tuyumvirize neza amabohero twayumvise kubera iyo ndirimbo umugabo wacu ntiyarazi kuvuga ijambo ry'Imana ntiyarazi kuvuga Imana n'ibintu by'Imana mwarashobora kubishobora ariko musajya ntiyumvise iyo ndirimbo y'Imana ushaka ngo pastor arasenga neza yesu nashimwe rwose uwo munsi akibivuga yaciye muri kagara avuga ati jengera ngo ndekera pasiteri aririmba nk'uko bakavuga amabere nk'ayo kandi amabere bavuga asanga abantu bayarinda yesu nashimwe rwose uwo munsi twazananye numva igizunguzungu narindiriye ko mpfa ndabura bukenda kugapicara ko nta mpfuye ndagusaba imbabazi nawe ndayishimira kuba ntapfuye yesu nashimwe rwose naje ari igizunguzungu naje numva asha ushaka no kudahagoza ukuri burakeye irafashe gusa barasengeye napfuye ngangize mufashe gukomera amashyi ijya ndirimbo Elize ngo muze mubanza muyivuzire ihene imbere y'uko muvuga ibijanye n'amabohero ijya ndirimbo turayifise murayishyiramo baze barayivuza ibanze ihene imbere y'uko bavuga amabohero amen nta hantu namwe Imana itogukura kandi nta n'ahantu itogushitsa urabona rero ijya ndirimbo niyo yamukuye mu urwo rupfu kugira ngo azoshinge intasi ni igitangaza gikomeye mpagaze ngaha nanjye ushimira Imana ko mpema nk'uko abazima ndashima Imana yo mu ijuru kuba abana banje bagihari bazima abana barariye sumu ntacyo babaye ndashimiye umwungere wacu batwitaho ko bweye ko bwije abana baraje barabasengera barakira muri iyi biheze narafashwe kukumva umutima urahagarara mwungere ararungika abasenzi bo kuwa kabiri barabasengera nshimiye Imana ko ntari muri morgue Imana yangiriye neza kuko byari byamaze kurangira ndagushimiye mwungere wacu ukunda kutwitaho Imana ikomeze kukuzigama ikomeze no kwitaba abandi Imana iguhe umugisha amen amen Jungle.